Ngwatanĩro ya AZIMIO no ithiĩte na mbere na mĩcemanio ya mũingĩ mbere ya mũcemanio mũnene wa Nairobi tarĩki 20 mweri ũyũ. Na ũmũthĩ Raila na kĩhĩri gĩa atongoria mauma kaunti-ini ya Narok makĩgĩa na matũra-inĩ ma Wasongiro, Narok town na kũrĩkĩrĩria Ntulele. Guoko ngwatanĩro ĩno ya AZIMIO yonekana gũkorwo na ndũmĩrĩri ya rũrĩrĩ rwa ũkabi, ndeto ĩgiĩ rurii rwa nyamu rwa Masai Mara na mũtitũ wa Mau ikionekana kũheo ũritũ mũnene. Na hii mbuga ya pori ya Mara vilevile mpaka tuyalinde. Juzi wameleta sheria kwa bunge ikapitishwa ndani ya dakika 5 au ngapi, haraka hiyo ambayo inapatia hao sasa nafasi ya kufanya mambo ya kuua wanyama hovyo ndani ya hiyo mpini, kwa ati wanafanya culling na kadhalika. Hiyo sheria inataka itolewe. Mjue kwamba uchumi wa Kenya hii una uhusiano mkubwa kabisa na buga la kuhifadhi wanyama yetu ya Masai Mara. Kwa hivyo lazima tuilinde. Wangapi wanasema tutalinda Masai Mara National Park. Atongoria ya nĩmokĩrĩire President William Ruto nĩ gwĩtĩkĩria kwanangwo kwa mũtitũ wa Mau. Mau inachomeka huko ndani, wameingia huko ndani wanachoma hovyo kabisa. Kama tusipojihadhari Mau itaenda. Sasa kule bwana Ruto anapiga kifua akija hapa anaongea maneno hiyo uongo, lakini ndani ya roho yake yeye haamini ya kwamba Mau inaweza kuhifadhiwa. Ya Mau Forest ni ya maana. Tunashukuru Mungu kwamba mvua imeanza kurudi. Tumeona Mara River imepata maji, lakini yale yanatoka Mara ni mekundu, kuonyesha ameanza kuharibu msitu. Hii kazi ambayo watu wanachoma msitu ya Mau, sisi tutakufa kabla ya msitu ya Mau ijaenda. Kazi ya Mara Management Plan tulisema hiyo lazima irudishiwe wananchi wa Mara, wa Narok ndio waweze kuchagua, ndio Masai Mara isiende. Tunataka kuambia Ruto, kama hiyo ndio unatufanyia, hatuwezi kukubali. Kama unataka kuingiza watu wako Mau tena, tutarudi na tutaingia Mau kuonesha ni yetu. Raila nĩ athire na mbere na kũria mũingĩ mwena ũyũ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ngwatanĩro ĩno harĩ kũng'ethera thirikari, agĩtarĩria atĩ thirikari ĩkoretwo ĩng'athĩirie rĩtana rĩa AZIMIO kũgũithia ngarama ya mũtũrĩre, kũhingũra mĩtambo ĩrĩa yahũthĩkire gũtara kura na kwaga gũkuruhania anyiti itemi othe harĩ kũmba kamĩtĩ njerũ ya IEBC. Gharama ya maisha imepanda kwa kila mtu. Sisi wa Kenya mwenye anaweza kutuokoa sasa ni nani? Ni Raila Odinga. Uchaguzi ukaharibiwa na Chebukati. Tukienda mahakama kuu wakakosa kusimama na haki. Wakenya wanajitokeza sasa kutaka haki yao. Rĩu AZIMIO yerekeirie mĩcemanio yayo mwena wa gĩcũa-inĩ kũrĩa ĩgũthiĩ na mbere na gũtindĩka agenda ya kũng'ethera thirikari. Hadini Hakameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Gũkĩrĩra.